Fatalo Fatu le ne fiafi sofa malo Yesu Kristo ia tatou ainga taitai le kalesia i Hallelujah Worship Center Otahuhu. Ia me se foi ni siolo fai ona mau mai le tatou mafutanga ne fiafi. Ole a fiafi ne e whapitoa lava mole ainga taitai ta leadership training me lea o se whamalosi nei mo I tātou o a mea mataitai tono le kalesia. O te whia tala noa la I o ni leadership lessons. I want to share leadership lessons, 7 leadership lessons. There are much more, but for tonight I will be talking and sharing about the 7 leadership lessons. O le matoi tāua lava o le mene o le awa ino tātou tūlanga whataitai o nei bela ia seso tātou na tātou mai ke kalesia o tātou roa taitai ni e kalesia ma taitai ni ngā ruenga whaleanga o le mene mana mia ia le awa ino tātou and for us who are leaders we can never stop learning. We will always be perpetual students. We will have to learn because learning will take us to the next level and will become more effective leaders in the church. Ya no le me vole le pe o to nga tu la fa ta ia ma se ni ta to fa sa mo ia le amo o te fa ia si te mi o kai fa sa mo a hu le ka le sia me le no na mi la vole o ino tu la fa ta o le sono mo mua la o le tatou mafutanga ne fiafi. O le sono mo mua po le first leadership lesson. It's your number 1, your personal prayer life. O le manui o le te ingo se ngaruenga. O le lamba leo le teimi o le taitai e mafuta I mo le atua le te talo. A leader who is not committed to a life of prayer will never grow as a leader. The anointing comes from a personal prayer life. O le lama le teimi e mafuta I le atua le te talo. O ne e mawhai ana tatou whaia le mawhau ngā ruenga ia le rotu ma le te ingo e kalesia. Aolo na whara vela vela, e le mawhaina tātou whaia au noa ma le whaakunga le anganga o le atua. Al teimi le mafuta I le tangata e malona atua I le tatalo. O le teimi pito I sili ale na tāua e whapena na whausia I lo lama le tangata teitai. Se I whamanamula la Faitau male le Roma suma lua whai upa suma lua. I ori whamoe I on sa I poponga ia finau di tama. Ya, o tūlanga la le tūlanga whataitai. As a leader, we must really soak ourselves with prayer. A leader must be a person of prayer. Your prayer life is very strategically important as a leader. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Se o langa whaingo whia mene o te tamo au te whai atu o se rui tau le mea o louto anga I te tamo. But as a leader, we cannot lead a church without committing to prayer. A life of prayer is a life that is going to really help you lead, and as a leader in the church, we must really commit ourselves to prayer. So le so mo la le meno le tangata taitai o personal prayer life. Now when I say personal prayer life, it is not a corporate prayer meeting in the church. It is your own time with God where you will find somewhere to commit your life to prayer. It's a place where you will decide to meet God, where you will kneel down on your knees and cry out to God. Awa te whea tue le aia ma se se mawhai ona ia whaia ma taita ia se ngā ruenga whaale anganga. E au noa ma le tō anga I te talo. A personal prayer life is a must for a leader.
Personal prayer life is a must for a leader. Any leader must really commit to prayer life. Nā le pauana le vaenga I mawhai ei ona tala norma le atua. Ma mai le taita inga le atua e taita I ei le kalesia ia me se fo I tātou, ko tono tātou aika. Ne te uwa pēr nisi aina na o le kalesia, mawhaina whao ngai le ai, e mawhaina e whao ngai nei lau leadership skills I ko tono le lotu, o te tono lau ngaruenga, o te tono lau ainga. Ai le mawhailana, mai le ata mai le a vei tātou mataita, e pe ane ko mita tau le te talo. This is a very crucial part of a leader, of any leader, or a personal prayer life. Or a corporate prayer meeting leo mai ei le kalesia ia, o le me whaitele le na. A le me le mana o mia le tangata taita ia o lou lava taimi te commit ai oe I lau prayer life, te talo ai mai mafuta I le atua le talo. O le le sona no lua, a second leadership lesson is your personal development, that you must commit yourself to a personal development. O le tele I o tangata fo ia wa tatou ngo I le ngaruenga, wa tatou wa mawhai o na tatou launga, ma tatou whaiwhi au. Mea o pasi fo I tatou suenga whaiwhi au, mea o ma whapena. O se vaenga le leima, o se tasina vaenga tāua tēra le tūlanga whateita. A le toa tēra tangata, e leima se ngā ruenga o whai e loa personal life. I mea o mea te tau ona whale lei o tatu o langa. See, many of us, as leaders in the church, we tend to major on understanding and the knowledge of the Word of God, which is so crucially important. But we forget the development of our character. O le televise tangata ia o le makua I le lei o le Faitau, o le makua manga ia, o le whala vela wa alu umala le malosi developing o le charisma, ia ma le lei fo lele o le whatinonga o lau ngaruenga. Ia a le kele lai o mea le lei o kako characters. O le mea le o le lesson o lona lua lea, leadership lesson is we must commit ourselves to personal development. That is when you will work on your character. You will develop your character, although it is very much part of the leadership or the developing of tako charisma. But don't forget that the character is the most important aspect of a leader. Fatu oto se fulu fai upo iwa. Ure savali I le ami o tonu. Wa savali marsama le hu o ia. A ure whapia pi o nala. Whaavia o ia. Yeah. Ole vaingara le tāua tele. Whoever walks in integrity walks securely. But he who makes his ways crooked will be found out. A whana tō le tāua tele mea. Ole leinga whaiuka ko personal development. O le lei whai nā le tau le lei o le tangata taitai. Ai a le lei. Ia, o ngā whainga kārola ia leo, ngā e question nā le te lo mea. Ai sea, langa e leo le leinga develop tātou. You see, one of the most crucial part of a leader is when you begin to develop the areas e leo le lei ai. O le ika mo fie, o le leinga organize, ni porkalame, le si mea hoi leo o le te leo mea saralau le kalesia e leo le leina whai, amen? E ka ua la le kako personal development, a wā a le personal development, o le kau leanga ina, ke leo yo mea tau leanga ina ipe a le leinga develop o kātou lava tangata. Work hard on developing ourselves. Na tau le leia lo leo tātou le ngā luenga le atua. O le leadership lesson number 3 is that a leader must be God pleaser and not man's pleaser. O le taitai, o le tangata le te tau o na whaafia I le atua. Ai leo le whaafia I tangata.
Wa fonga la tau ni tala tusi Paia o tono tusi Paia tangata sa o lona ia lea tulanga o lona ia lea no tenga Faitau ina ia fia mai kangaka ia ia. O lo mo mo sa mo lo mta pa suma lima fa pa lu suma fa. On fai mai no solo ya sa bun. Wo mo sala. Wa wo tu ma vai ngai da fio ma le li a to mara u. Wa sa o fefe du. Wo fa lo ya la to. Amen. Ai wa fonga la. Tu so le ava melta la so mai Samuel. Wo fefe ka ngaka. Wo fa lo ko la ko leo. Ai ku le me fa mai ile tu. O le sina lea whawhitau te le lawa tupu tūlanga Faitau. Ona pifo dele le whaingo fia le me leo o le amai o leo o tangata. Le whaingo fia le me leo le amai o leo o tangata kau whaawasenga ala lau susunga le Faitau. Ia po ai ke whanongo I pe te whanongo I tangata, pe ke whawhia manga e fia tangata le mela e whaingo I tangata, po le mea te whanongo I le tua. Ma le mela e whetala I le tua. O le tala la tusi Paia. I le leile ungo saulo ono o whaalongo I tangata. O le na whai mai le atua ia saulo. Ia o le asu e se tangata e suia oe. O mai wa e whawhia fia I kamaka ma e whaalongo I le leo tangata e te le whaalongo le leo le atua. Now one of the most challenging things in leadership is when people's voices are bombarding you. And when you are at the crossroad of making decisions, hallelujah, you will have to make a decision on the basis of what God is saying and making sure that He is happy, that God is happy, and not the people. Ya, wa te whai atu, o le whai ngā tāla I le mele, o lisi lea mai ngai te lea I ngā whai ere whai unga, o leo kamaka lea whai mai, ia o fai mai le ko fai se mea ia le to fai mai ka o mele le fikau I o mele fa be fenga fai o mele le fai o le fikau I uma mea a le lo a fa pe mai le tu fai mo ko fai ka la fai decision le but I tell you o le tala tu spa ia e ka kau fa fia mele ma o le tu so whatever God is saying hallelujah that must be done over the voices and what the people will want to do. And for any leader, we must always live to please God, but not the people. If we are not hearing the voice of God, then it is so easy for us to do what the people are saying because we do not hear the voice of God. Is to have a personal, committed prayer life. Reveal my tua, but tell no my tua. All of that be for you decisions. I real or I receive my melam and oil tua. On the final melam and oil tua, but you malia the fit and mano tua. I only fire the melam and not yakamaka of malia roto tamata. It is never easy. Ai ka kau o mawhai le mele o le whai o le mea lai ma na oi le atua e le mele ma na oi tangata. Amen. O le leadership lesson number 4. Your future leadership is shaped by a leader whom God placed you under his leadership or her leadership. Your future leadership is shaped by the leader whom God puts you under. Hallelujah. Ka ua I le mele o le tūranga whateitai. Po aia te soka kōkai kai e te taua nei hei tangata sa teitai ai na tuu ai le atua ia oe maa. I lalo I fōle wa inga le ngata teitai. Hallelujah. O lono winga la po le atu e ngata e iei tātou. O lono winga na mafua mai ono le ngāru e ngata ta I le seilunga I fō tātou. Ia a o le woni fōna le mo tātou, a le a o mai fōi le kaimi o ka kuku mai tātou, a e o tangata e rai lalo I fō tātou teita inga. Ia e mana tua o lau susunga nai lunga,
O oena la fai o oena o lau ngā fai o le shaping o tangata i la roi fo lau taita inga. E wafonga la o tau le tala no tau tu spai mo mosa bueno, ma ta ko sumo le iwa fai o ko iwa se fumu ia. Sai a sauro le nganga le anga mai le ni. O no foi e fale mo tau i lona lima. Ro ta foi ta vita ki tau i lona lima. Salam lama sauro e fasioti a ta vita i tau. Te tuli lua o ia ma le pā o le fale. Au alo ese ia i lumo sauro. O tau ria tau i le pā o le fale. A o sona ta vita. O sao i le lama po. Amen. A fonga la tau le mea na fai o sauro. O le tai lea na Fatu le tua, wa ngai konga le whenpai le tua, sa whauwina le tua sauro. O na tūro leo tā vite i lalo ifo le vai ngā sauro. O le mea le na whai e sauro. Na alu ungolo na teime e mako whako i se awala e o te tā vita. Ai o le whai e ngā lue ngā sauro sa te tau na whai. O le train, ma shape, ma encourage, ma whapenao na o ina tā vita ina ia umatu ia sauro. Ai tu rai mai tā vita o se tai malos. O le mea nana whai e, o le leanga o le loto o sauro ia tā vita. Ia o lena tuli ia sauro tā vita ia fasioti. Ia ai le whela na ngā luenga sa te tau na whai. O le ngā luenga sauro te tau na whai e te tau na shape, ma train, ma mold ia tā vita leila loifona na teita inga. Ina ia whapenana ungarona taimi. Ia ai tūrai mani teita leo se teita i malos. Ia o le whala milawera, e le whia ngā luenga nā sauro. See, Saul had spent all his life trying to destroy David. And yet he was supposed to raise up David, shape David, and then help him. So that when Saul's time is finished, David will rise up to be a strong leader. E whafonga nā tau le mea na tupu le talalea, mo mosa koe ta po suma le wāku, whai upo lufu lima, lufu fitu. O whai mai sauru. I whapea ona o tau whai atu i a tā vita. I le mna o le tupu i Faitau. Mona ua apau o Filistia e se lau. Ina ia tau yatu i tupu. Ina ia tau yatu i fili o tupu. Ai mna tau sauro. I o te ai tā vita i limo o Filistia. O tau mai ana o ona ni upu ia tā vita. O tau rawa lea le upu ia tā vita. Ia whai a vā o ia i la fino tupu. O lea ato a fo i o naso. Amen. A wala tau le mea tupu. Na sa ili e sauro se awala e fasio te tā vita. Ia ona whaimelole o sauro. A ma whaina fasio te sisi ia le se lau felicitia. Ia ma whapena ona au mai ia pau lepe ona tāua di tono le fion pa ele atua. O le ale aloa upulanga le mena di tono le fion pa ele atua. Ia, ona aloa leo na matulo tala le ia tāvita. Ele i whapena whawase ngai tāvita no na mawawhau pe se mea whawale valea le mea lea. Pe se mea, mo se mea di tau na whai. Na paua le mea nei le mawawhau tāvita. O le mea lawa o whai mai ai le tai e whai. O le mea whana e ale whai. E ngā aloa le, aloa ka vika whai, whatau nu. Whasioki umo Filistia a mai ia tangata ia na manao. Ia toi a mai mapau ia na manao ha. Ia, o le mea nā te whātua i. I tātou mango whaufu i le whape ia. O le mea nā whaimele kai, o le makai whawalwale ha. E le ka kaunga kua e whaimele malete e whawalwale na mea. Le relo. Ai le attitude te tāwita. Ki ngā ngai rua ka wika e whawalwale na mea le. Ai ngā alua tāwita e whai. It is crucially important the taua te mea lea. E leo ai loa fwai e leo mana malama te le fwai tangata e le mea lea. O lae whai le whātonunga whāwale valea le taita, too long. Ai le o noa e sau, o le mea lea tupu, o lae shape pai e lea tunga le o lango tā vita. Le mea ta o le submission ma le obedience. E o e ka unga i o le mea lea. O la ia wa, ke lea mea lea na e. O le le aso le o maua le ava noa o tā vita leina loifo le taita. O le afasi o kiel kai kai, o le aso o le ava noa na amai. Whawafonga na i upo tā vita na whai. Mo mosa mo le lusu mo le ono whai upo e fitu o suma tasi.
Ona watu ele o tāwita ma pisai le nuu i le pō. Whaauta ia sauro o ta oto. Lo moe i le olo. Morona tau lo sunuki le ele taftafa o ono. O api le rufoi ma le nuu. Lo ta oto i la tau e fasi o si o ia te ia. Whai mai lo apisai ia tāwita. Ma tuina mai ele atua le pō nei le o ita ia te oe. O le nei. Se tui whātasi mai i le tau e o i le ele. O te le tui whārua ia te ia. Whai te leo tāwita ia apisai. Aua te whasioti ia te ia. Wapo ai ea na te whahoro na lima i leo o wha wine le li. Ai na whasara i o ia. Whai ato leo tāwita. O lo soi fua le li. Te whasia lava o ia i le li. Amen. Heo nasu e oti ai. Pea rifo i le tau e whano ai. Whawhanga la tau le mea le tupu. Na maua e tāwita le aua le whasioti ai ia sauro. Ai whai maile wingo al tama leo tāwita. Mai oi se tangata na te pai atu i le nanima i le tangata ua whao wina le atu. A whangana tō ka ua kero le attitude leo le manu. O le tangata le tai tai. Ma le tangata leo no fuifo i lalo le tai tai inga le tangata leo. Ma mai kala ka vika, o le ale le ama le tai tai. Ua whao wina le atu. O le le sona lea, e whinga tāna e tangata wai. E ono lava e sukulanga fo le fa pea o le tai le lunga o le makwale anga o le fai mo fia la yo fa ma le mena fai excuse tato ka ko ke fai ai ni me le anga le tai pe ka ko ke fa pea na o le tato o so fai le tai e pe yo na tupu di tomo le kale kele e kale si e pe se me fia ka no so fai o le fai au o le kai ka ia e pe fia la ko fai le vai anga le o so fa ai le lo aka ka o leo o mana i te tonu le tala lea o e te tau na o ina i tangata. Ia la ko roa so se tangata o tu rai tofi te itai. O ia ko wha uina e lea tuka. O le attitude fo ia leo tangata i tau ona ina ia al. Mea le tala lea e whai ma o inga i tangata uma. Whamatala ta vita lea ai awa lama nge i pai se limo se si i tangata o wha uina. Ma mai la o tō ke lea ke lo ka uma o le tūlanga lea, me fwoi leo te Fatu ai, o le warning nei tu tono le whio Paia lea tua. Le mea leo le oso whai o le kaikai. A whapea o tu tono le sau kuku mai ke kaikai ai. Whawhawa mai sau kuku, e le ka kaunga e oso whai o kaikai o sau kuku. A whapea te te el mawhitanga tama, e le ka kaunga oso whai e sisi kaikai o mawhitanga tama. A whapea o le mawhitanga ti apong, e le ka kaunga ki apong oso whai kaikai. E le te tau o langa, o le te tono la whio Paia lea tua, o le a o onga lea, na o a o i e tā vita tamata umba o lono no fuifo i lalo ta inga alisi tamata. A wau te whaku ai le whaile mea na, e o loa kai mi o mai fo ilo te mi kai e, ma whai fo le tika kai a oe, o na wha a wau moe ala ia leo le saiko leo le oso whai i tama. A wau isi e kale si, so le pise me via via kaka no oso whai o le whai whia. Io e pise e ke pise me fo le ke pise se hopi e isi kaka. Io ia na mai fole tamana o mga pigi fai fai au nei ia le silo kura o pigi fai fai au nei o ia lo ku silo pigi fai fai au e o nga ka ka e un lo ku fero ala nga ia ma ka fai o le pigi fai fai au ia wa fama to ni to no le fion pa ele tu le mena vai o le ala le le mal te na e wa a fatu le tu te ia o nei te ia e ono sai na nga kere no po o tamata po le tai na o avatu ia te o e na te vai o e o le tamata na na fa ngai le tu sheep pa no wolanga ma mo le fo o e ia e uia na va pe o le mapale anga o le ka ia welcome to the real world ale me mo ia te fa tu e ke va ai a e o sai e o ia le kai e mai le tai na a o mapoi shipa ya no langa malota ngata fa tai. Wa e malos ia, wa e le vai wa kili nga malos. Ai sia, la ma le tono la fium pa ia le tala le, o le tala na Tusi e fai ma o mai ya tato. O le mera le, a va pe le ngata tai na tono fu mai ke manuela o sai. O wa va ku fo ile tu ngaka fa pe nga shipa o e mo dai o e ia malos ia lo mo langa fa le nganga. Amen. Ole leadership lesson number 5. Learn your leadership skills.
Yo, te tau na len. E te tau na len I leadership skills o tātou. A wā te whatu, a le ai kako leadership skills. O le whainga kāia na whai ma oi ma effective leader. Me voi la le tau te wā aia ia le kelo o me tu tupu I tono o teita inga tangata e lele teita ia. Po le a inga, yo e. A wā a lele teita ia, o sana lau i kako a inga. Pe a lele ka ia a inga. A le ala na le teita inga, langa o le leadership skills. Yo e le ai is kanga te wapena pa uma ro le laurangi se tulo, I loa loka ka ingi mea, e le ai, tangata uma. Sa iei, vaenga na tu iei oile tu sa wapena na len ma iei o leadership skills. Ya o te ita o langa io, na isto ino ene sangala. Ya isto ino whamanu, isto ino tavale. Io o le sumala apostolo, ya miniamu, ma foe. Ya, ma le teno isi tangata na au mai ele tua sa whapena ona len ma iei o leadership skills. Ya o le ao. Yo e manau mia la le len that leadership skills because they will help you to become an effective leader. Ya, e o mena va pe fa te inga. Me o fai decisions. As a leader, we have to make decisions. Fa malta lista mata it is better to make the wrong decision than to have never make a decision. Yo e sili ai fai il decision kusape se at least o fai il decision. Our kelo isi tangata, they are very undecided. They don't know what to decide. I don't know. And as a result, I like Donald Trump, and I'll tell you the reason why I like Donald Trump. He is the man who makes decisions. Whether you like him or not, he makes decisions. And there are many decisions who are Donald Trump. Donald Trump is a leader. He's a leader who is so skilled in making decisions. But I tell you what, that is a sign of a good leader. A good leader makes decisions. Hallelujah. He doesn't just beat around the bush. He goes straight into the issues and make decisions. One of the biggest decisions that I like Trump that he did in his life was the decision to move the embassy, the U.S. embassy from Tel Aviv to Jerusalem. The world was against him. The final decision, but I tell you, there were many presidents before him. About 44 presidents of the United States who had talked about moving the embassy to Jerusalem. So they were undecided. They were kind of listening to the voices of the people and what was supposed to be done. When Donald Trump came to power, he just went ahead and made the decision. But I tell you, that's a sign of a good leader who makes decisions. Honestly, more leadership skills and downify, we must learn how to plan. Strategizing. Jim Rohn says, if you fail to plan, you have planned to fail. Fail ka koe, faile le fufuanga, no winga la wo monitor to fita to fufuanga, a fail ka koe. Le skill or the planning. We know how to plan by developing a skill, of planning skills. Develop our knowledge. If I tell Alessi se o me le ia se kusi ke mga bianga kusi Paia ya la fotuanga le ia te oi. E intama te tele la ko ikulanga ro sa sikaki ia kusi Paia. O na Tusi le la Tusi Tusi ma faile fo so ni tanga te pio tato. Ina ia mame ma speed up. So I'll give you an example. O le tangata le a faile research kai pe o tele na faile au yo mana Tusi la to Tusi ma people like Billy Graham for example. So Billy Graham spent hours and hours and hours not only reading, digesting the information and praying and asking God for wisdom. And then he put in a form of a book.
Now, and then I picked up that book and I read it, of hours and hours of hard work by the leader that came before me. Hallelujah. Ola kai mina le ngalo Billy Graham iskaki aile mlango wango o information here. And it took me 1 or 2 days just to read the information that I do not have to reinvent the wheel. The wheel has already been invented. My job is just to take the information, digest it myself. Our umma fai this naka. O sila naka. O le narrow-minded dia. O le narrow-minded dia. Fe mai o ya wa fe ka wala kuspaia o le melele o le kuspaia o le makua mangaya hallelujah. But I tell you, to come to development knowledge of the tamata, you need to read. Not just the Bible, but many other books that will help you to become a better leader. Like more leadership books and the increase in knowledge. Hallelujah. If it's also only for you to on the telelo, lo mana anga te tala no ai ma batu ia o ngai tangata o lo fa penana i lo ifo te inga. A lot of mentoring skills, the skill for lele for you encourage ma raise up se kamaka. Ina ia fa penana ma fai on a release what nata ata. Yo, wa uloina ya we le ama le leo le atua ma me le ana le ama pa ia le atua ma fai no ia fai. Le a o ino tangata ma le training o tangata I lalo la mo fai te inga I ona release no leo tangata na ale lelo. Ya I tilo ye ale lenga mentor hanga I lelo I wako. Really it is the multiplication of you. Ele o se glorio ele va pea I fawa ye se no, the glory will always belong to God. Hallelujah. But on the mele ta to the skill of the mentoring, so we know how to raise up people and then release them. Hallelujah. E kele la skill se te tau no fai e tangata te itai. Ele kasi se skills e o communication skills, how to learn how to communicate. O we masani ana umanga na fai la mo no le fai o te mata la umale. E ala no te mata la umale o te kilo ya o mesi se ngafai. Ya mo tilo e me tauna ona fale leia Faitau ina I ko sauditi kai miwa. We can never stop learning. We will always want to learn. Hallelujah. You'll be amazed to find more information, and the more you read information, the more you will know. I can never let it so sorry to all too long Faitau. Amen. Or the leadership lesson number 6. Leadership lesson number 6. If I tell them for no Joshua without Moses, and there is no Elisha without Elijah. For my Angaleai Mose, Eleai se Joshua. Angaleai Elia, Eleai se Elisha. For my Beleo or Famitala. The fact that Joshua took over the leadership was really the work of God in the life of Moses. And while Moses was leading, he took Joshua under his leadership and trained him. Hallelujah. And ale mala awole tua ya Moses, mamuele ai se Joshua. And ale foi mala awole tua ya Elisha, ya Elia, Elia se Elisha. Si o lea lai whamatala I le tusi Paia le tāhua te le melea. Whaimai whaupunga alesi taina. A success without a successor is a failure. Meaning, o le whaamaku ia ingo le kangaka, a hoki a kuloia o le eisisi. O le makwai feiola. O le whana me lame la le lua maenga te tau tiltula. I ti ina le o whaia le ngā luenga, tangata lea na whai matai tai. Po le makua I le anga o tangaka lea ngā maku lalo e no fuifo lalo vai ngā tangata tai tai lea. Wa fiwa kau a oe. Wa fiwa kau fisosoangi e kau. E kele mga oe len, e kele mga o i e wha le no ngoranga. So as a result la wa tuana tala wha tai tai ni melea.
Ina ua ngalue ia Elisaia. Sa muli ta ia Elia. Sa muli ta ia Elisaia ia Elia. Ua fiu ia Elia fa ke se o foi eva, mai le ano ke anu ka ke ola. Io ai o te mila aviola ina Elia de la. Ai fesilia ese ora ai me ne ka muli ke o fa mai se ia. O te mana o fa lua mai le nganga. Amen. Te mana mai fa lua mai lo nganga ia tia. E silia tu la me na fa ia Elisaia. Nai lo va venga na fa ia Elia. Io ia waru leo Elia le lani. Ai ngalue Elisaia fa fonga ai o de sa mo leo kama ke wa kiasi. O kama la le yo ka ki o ya mi o le kama. Ja o kiasi la. Te pise tata fu ile sa mo fu ila lo ifo ka inga Eli. O va venga uma ma fa ia Elisaia. Ka inga Elisaia. O va venga uma ma fa ia Elisaia. Sa mo fa kiasi mo kilo ya. Yo ole anointing sai lungo ale sei sa maka ia kiasi me fai na fa ai ole sia so wa pepilo kiasi malelele leo kiasi mo manga o kupe yo o manga i me foi o la mo sa na manu malo lona manu a ko ya so me ki ko muli ke manga me se me ale va ku ele sei o fe pela ya bi ma ele se me mo no como fa vi ma ale mo mo ngala kelo pa una ole me ala na tupu ya kiasi ngale pela kiasi o ele so okia ale me ala na tupu na oti no leo Elisaia alua Elisaia ma le fa o ma ala ole pela ole pela uma ya kiasi le sa ka uma mo ke si fa uma ese sa ka kaula ma tapo mai le fa uma la ala le amo ke ole amo kiasi ia ole amo la no kiasi ia ine ole ke le mo kiasi kama ho ele va ai me mo ele va ai le me le fa mo ele va ai me mo ia ngala o ngala ia leo ele se ia kuma mau ma fa uma ai le pela uma ia kiasi le ma se me kiasi mo io o che le non prendere tu può appena io si caga ale maro le story ne o le o kiasi ma bisi a koa ya kiasi ne ai o le se so na wa pa ula kamale na o ki wa le se o ya kamu o ki ai va wa le fili o lo ki ya ko mi lo ki la koa le ki lo ki le pa ku po mai o se ya o va mele ta tu o ko ku mai la ya lo ki le o ko o ngo papai ki mo lo ki le po ngai go se ke hale lo sa wa ka ka ki an lo ko ma o se ya a mai le fa o ngala ye ko e ola le ai se me ki asi fa fo mai o le ko ke la ka ye ya ma no ki asi ya ma le pe la be mo bebe yo le sa me mo ma le pe la me e mo yo ai sa ta mata ka o ki sa pa la si lo sa ma fa o ma le ngalu ma el sei no lor ku ma ai afu ma ka ko si o to tele la ta tele le anga yo ko ani tu yo ke le ka mo e fa le le lo ko la ka yo ti ta mi lo te va ai po la sa me ma mo ya me na mo ke si nga le pelar me mo sa ko ki ro ma fa uma ai ke le lo si va nga le fe vai po la me the Lord gave you the opportunity to receive the double portion of the anointing of your leader, but because of your bad attitude, hallelujah, mama imea aile mafofo le asi fa mo yanga fa le hallelujah. Ole melo no fitu. In a leadership lesson, you must look after yourself as a leader. Ole to atele ala tata ole fa kamala ia le look after ingo la ko ya la kalongo ku banga ni la ka wa ia as a leader you need to look after yourself. You cannot pan out e pe o isi ka e me o pan out in nga lo nga le tu wa yo ke le la o ke le ma le me ka o pan out yo ile la ko fa mata la me le ko ma pan out me ho le Wole me fai ma fa carry the load to la nueva. Yo
Yo kele no la pora me pe na te fu wa me le to no ma no baita to pa mai feta la nga Yesu ya pe te mai I build my church. So ele ala se me la pe na te fu pa ko kele o building lo ko le tu ele ka mo pe na tsika ka pa va pe o vala au ta to le tu nga lo nga le tu ele ka mo pe na tis this is a place where God will bless us but not burn out. A whangana to upui o wha ma vaenga lea Paulo i le ekalesia po tai le ekalesia Efeso se Faitau me lan fai le ngalwenga lon ta pa nusu fai pa nusu le bang o le nei ina tau si o tau ya te o tau a tau mara lafu ma mo umo tofi ai o tau e le hanga pa ia e fai ma leo leo le watu i le ekalesia le tua fata wina e ia mona luna lafu toto. Amen. O le tala lea Paulo i lana wha ma vaenga i tai o le ekalesia Efeso wa anga ia tu nei Paulo e anu i Jerusalema o lana tala le ilope koe foi mai e le toi wheiloa ia ma upu foi i le wha ma vaenga o le amatanga la lana sau noanga whapea o lana upu le mai leaders, take care of yourself and the church of God under your leadership. Avongala tawar mela ole contemporary English version translation from my look after yourself and everyone the Holy Spirit has placed in your care. Ole makwai, it is crucially important for you as a leader to be in great shape in order to have the strength to look after the people under you. Because the truth of the matter is, we cannot look after nobody if we are not healthy. Yo, ele mafai na tato tamu fai e kia le fisoso angi le sika ngaka ia a lafu uo makoa i e whapena na lai oi e taua i o le mena look after yourself, and you as a leader you need to take a good look at yourself and make sure that you are healthy in spirit, mind, and your soul and your body. Ka ua i o le mena wa a le leina wa ai oi o le afa pena fo ona le leina wa ai tangata o lo i lalo i fona o te inga vanga mua la o lo health leaders, and as a leader you need to stay healthy. Yo o le woni le mo tato le veo me ka ko uma mai ele mo fai o ngai alu ka mo fai ki so so ngi dis ka ka mo ko e ma ya. Yo, you need to look after yourself, you need to stay healthy and do everything possible to make sure that you eat the right food, that you exercise regularly as a leader, that you stay away from the food that is going to cause trouble. Ele vengo fiele me o te vatwa wi ele tu longa fa vai fa ala mai me ai o kogi me ai o le kielo me ai da sa wa fi kai le tu nei tamate le anga le lei la to wa lofa ai le lo al makafa yo ya ia ve fa vai o le vai fa le ngai a wai le work le me le o ka ko mai fa malo lo ka ko le ka le sia ala ke mai e pe ai le ka wi le me o lo fa malo lo tata ia a ka mo fa malo lo mo lo sua a wai le ele fitau ia ta ia le me o le ka mo fa malo lo sta ta al mo ka e ma ia ka una le me lo se ha o le o ke le va la sta ta ele po pole ke le me le o so fu malo lo ina o laiki yo o fai ala se longa mo ko ma ia ko ka mo fa le mama ke lo ko fo me ko fa le me o se me nga taunga i tere le kako pa hai ni lo so fo ma lo ina yo le lo me tau mafa ya e lo fo me ko lo se le nga e lo ko lava ya lava lo yo ya me fo le o ki nga me ko e le lo ko lo se le nga ya mo ya ele umia ai mai suka mai fa ko ba lo nga ya mo la mo le si va nga ya sa mo le cancer ya o mo kupu lo fa le o le ma lo si tato ia ma fai mai ia le o le o look after le kako la le o va mo na look after yourself o le vai ma lo e ta uma io lo look after i mo lo loto io
Faitau te whawhai upa nusu maltonu. Ia sini o leo ina o lo loto. I leo ina o mea uma. Wai tupu mai ai le amio. Ia. O le taitai la, e ka kaua ma makwale lei o na leo lo loto. A wa a le nga leo lo loto, ma mai a kupu mai le amio. Ia, e po ala malale mea foi le i tamata. E le ai ma se so ka pau e maua le ia o le amio ma ke amio ai. Ia, e matau tia la o ke whai aku o isi tamata o le makwale lei o isi vaenga a le makwale anga o le loko. E le nga kāne loto. Io e ki nga sa le loko yanga ala ki mo le mai fa pe aku ya loko yanga ya welcome ya sa loko yanga io e sa le ka fai ya sa ka fai ya sa yanga e ke le mo fo makar va le ma fruta me le ka mo mai lo moto ya sa loko le fa mangalo ya wa ko loko le fa mangalo ya sa wa le mo fo ko o le mentela to say my God your heart with all diligence because out of that comes your meal. E ke la wa fa pea ia pa ia mo fa nga me fa pea ko mi le pa o le nga le o me nga wa yo wa ko nga me lo ko ya nga la ko ki nga e lo le ye ko ai wa ka man lo ko ya ya la ko lo ko le fa nga lo ki nga lo ya fi ye ko ai fa ya nga ya sa lo ko le fa nga lo ya wa ko o sa wa mi o lo suma ka yo le a mi o le lo ko le fa nga lo ka ka yo ku ma sa yo o le kau valea o isi kamaka. O male le o mela kuku kongo lo nongo. Ia, o lo compete fa isi kamaka ia, le mpawal mea, la la wale mea o ele malo te tangate ia, ia, a o mea ia, ele o le lenga kahane loko, me fo ia lenga a fia tele tātou, a le lua lo. Faitau tō nusu tōnu whai upa nusu maleo. Lo watari e, a mai alo roto ia te au. Amen. Mai a fia o mata i o wana. O upu ia na Tusi e Solomona. Ia e mawhai fwai launa a pala ia tātou. I le vāo tātou mo le atua o lo whapea mai le atua lo watari ia lo suma taitai. I nā o mai alo roto. A wau ke wapu ale a mea ka kōroko le apao ka e le long se me pipi so roi ka kōroko pipi aku i ole pipi aku ole lale mea pipi aku o i nā yo e pipi solo ka ko loko isi mea ai le pipi ile aku ale mena na le fa mai tala tu so mai lo ka i nga mai lo ko mai lo loto ia tia ale lo awa ale meta to loto ia tu ele no se me o so le ka ko loko e ma lo loko i o ale lo la yo ya lo loko i me foi e fa fia ni lo la ya lo loko i me ke lo nga ya lo mai lo malo si aki e me ma o ile aku a la ma ma fa marcha la le to mai lo wa ka ri nga mai lo loto a wa le loto le fa me kala ku pa e ku mo ka ko ami e ke fiu ala pe pelo mai e mo wa o ele mele ku ko lo loto yo la ma le ami wa ki ami o me ana tu ku lo loto e le fa ia na tato na ti yo le mia sumo le fiku fa ko i verse e siri fa le ora le loto i mea uma o ma tu ale ama lava yo wai na te fa ia na ilo yes wa o le ri o le su le loto yo o le tu tofo i manatu ela ia tu inatu tangata ta tasi tu sa mo na la ya tu sa foi mal fu ona mi ya ba vai le ya ma le loko nga o le fa o le ia and we have to learn how to control our hearts. Yeah, we have to learn how to filter the things that enters our hearts. I mean, I'm learning a lot of the times where I can't be your make a call the killing your may have fine. Never know that I me or Paia. Eleni me with a pair of powers in Mera or Mea Kupu. I always come to Colocolea. Come again, I am Colocolea. Yammer Mera La Marifa or the local Maria. Yeah, I'll be away or to fake a car. Yeah, Mera to Lama Mera Pulo. Our people is going to follow Fidel Waitala and Fakupulisa. You are Mera Pulo. Before they later to I don't know the Calesia. So, or is she a Calesia? So they will pay him my life. So, yeah, I remember that Pulo. O she Calesia pay for king if a king if I want to see my for king here. This is my oh, yeah.
Poi che resi va no io lo la sa pure o fa puku wa ia mele ke u kongo lo ia palo ma pisa ma ma la vole lo ia fai no mo fusua ai se ana kai le mele ko ke u kongo lo ko maka me wele Faitau wa ia ita Faitau wa ita io mo le o mele ku lo ko maka io aka ko kilo nge le mele o le tala tu spa eva mai e fa o le mele ia fa mai e su ele a ku lo ko maka e fese fafa ko lua le tonu io tau roto ma waralo ma amalu ia on sai io tau fa pale le tasi le ia vai le mele mana via tato tu le kale sia ma le ai na teta ia lo ko maulalo ia ka ko fa pale le siles ia vai ia ni sitanga ko ia wa fiu wa le se fa pale ala fa ia o ia pivole wa vele fa ko se sia o e me o va pe ia o o ke va ia o ia esa wale lo sunga sa e so ma fa ia la o sa ia le skanka ia o ka ko nai mas pa ia tanto o no sai no fa pale va e ia le va ina ko ko lo si o ka ka o lo ma ka ko io ele va pe o le esa wa so ma fa ia o me o sa ia ko le skanka ia va pe ko por me nga o ele o sa ia lo ko por me nga o fa so io che lo ia lo mo vinga o al mena ma tu spai o ka ko uma fa pale ai le me vole fa pale le si ai fa ia o ia me ma ka lo mo io wa ia si ka ma pe le la ko wa le ka le ni ho ka u lu ia ma le fia ma o e po le ala ko se fo mo le e ma o ia se me ve sia ia ma fa ali mo le ma tu ho le ka te fa no o ka ia ma ko ve la a ko ma se la o ki e ka u ke ne me o ka ko fi pa le ai ma o sa ile silis o le mai mo le ia le lenga ka ko you need to know how to handle our emotions in the heat of the moment it drives you to do the wrong thing me voy a le ke fa pa o le ho me ka ko emotions e le lenga control o ka te vai le nga kasi ale upu lua mo upu kolu lua o lo malima io e pio le fono le sia kale sia le tato tiro e numero internet o in copio online io na fa pala va le si fe au me na tupu ia langa lo lunga ma le si va o i ku ma le numero kai ia fai lo mo fusuam ia o se me finga tale me o ma fuona tupu me le e se le o le lenga look after oi you need to look after yourself your health. You need to look after your heart. O dale mele kupuro loko. Awa ale le mele kupuro loko. O ka se kele me fa le kongo ya fie lo pa inga. Me voy a tele an fa me sta mata ia o ke voy a inga la ka ai fa. Ya awa no ka ia o fa wa ka ia fa na nga o le inga ia lo loto. Ma mountain e mara lamba mele fa tole atu. Fa manu ia le atu ai tato ai nga te ta. O vai ngai e tau no fisosani e te oi, hopefully ua. O i se me fisosani e te oi na ia, a o ina i tātou tūranga whatei tai. A wai e le aso tātou te tua i lumo le atua, ma tātou tali atu i le atua. Lau suma le tai, ia tātou nere ma au le atua. Ia pēna whai mena o whai ati a e whai. Ia e kofua ma kalmalanga kari. Ia e tā ua nā tātou, a o ino tātou. Ia tātou te ia ngā runga le atua tu sai le ama ma le me ngāo i wala au le atua mo tātou wola. God bless you, whamuia le atua tātou ainga te ta. Ia e mesi fo e o pe awha pēnā te maua maine nei mawhitanga. Whamuia le atua ia te oia o le puna mo e fo. So soani ia te oia, whai fo o skaka whakuku me lesi ar ko e kāresia. Ia man mea ngai ke whai rongo fo mausa whai 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 me aru whai kāra whai whai au. Ia maa mea lau rau su o le pesi kanka o la waka ringi le whai kengi. Ia ma e whai ane le vese le kāresia. Ia whafonga mai. E nei no mo langa pe wa pe ro me ngai fai ava pe ho na ke fe ro ia sau i o le kari a ku fe fe me na ke ma fai ia ngai aru fe ro i nei se kari se su se fe fe a fai me ngai ke ro ko ia marielo su se e fe fe a o ma fai ia a ka ho io le me ro mo fu le leila ma e stai ma le ni me ia ma fai no so sa ni no tu la fa te ja o mo ia le o ele ku a o ke pe o kiasi io
Mau le ama ngoi mangu ia ia e sei ia an kia si ia e sei ia la e ku mau mangu ia ia sa lo ka mo ki le ma pa u ia alu ma no ti ka le fe lo ia si ma le pe o le me si nga fa ka ni me tu la fa te ta e fa manu ia le tu e suma na tu la fa te ta ne po. May God bless you and may God help you to equip yourself even more in a very effective leader. Amen.